punnata kuerang ngamayat na tuwan tanaero mosiba jitu goa ya siaga antu selo nga nambangum mo tuwan taan suleng kananakana ang ngapay na inakke kamaero nupasi salah-salang kapara kamay antu kanan nu iya kanan romak kamanu irangat tuwe tugoaya andrait katakul sikali-kali ay tani apat tarawangang kuributa yarigoa nakana mo tu selo nga apapaling ikambe tu selo nga matumatun na naatay tuwan tapun na tanrin niya ni tarawang nakana mo tuwan tapun na iya jan turikaman na alay anne songkok kunano pang gentungam pagkalisyagang kulambu nano pantamate ako sungke-sungke ipun natagan nagkapataluan lolampako talungallo pilampako nanusungkele bakiakka na tuwan tailam mi pole simong balat tommi tukuwayagan na kitalungallo nakana mo karay ngari selong baji kinusungke kulambu na tuwan ta namangi mo ni sungke kulambu na nakalompuan na Allah Ta'ala siyagan na biya niya mi ilalangang unjuru kikalin na sigara mamirupan na bajikang ngangin naritalasat na narannu mo karay ngari selong ang chini kikaawalian na tuwan tasiyagang kasopian na naniparuru mo ni paparikang bulikang alean narapi asara na talibak kapabulikan na nambangum mo na ituan taakilong ang kana lino mon ekuempoy na kubokoy rupan na suruga iya minamamaliam mo alloa allo patlapasang ni parurumi tuan tani le bakini roko minampani sambayang ile bakini bule mimang eri pakuburangan itarawang ni baca mitalakin ale bakiyam maliyam mitugo ayam ang maliyam mitumangiya antarawang ini ni pautong isin tugo aya ang irang imayat na tuwan tagan na namoan nanganlo na bakoin na selom bari basaki iya mami na dali kampat rasa ngangari kupang nakana mo tugo aya patrasa ngapaan ekidalikan nakana mo hulubala nga iyamin patrasa ngangari kupang nakalibang nga ang asem mo tuguaya ang chini kikaawalian na tuwan tasiyagang kasopian na nakana mo tuguaya bajik kiseng kaangal legit nekamayatong papole apaare hidaya lana papachini kangal Ta'ala mangeriatan nalandri baraka na tuwan tanga nasengka mo ambuang ibalango na nalang ere kita uwariku pansiagang karak-karay nga naom miribisean na tuguaya batuy naong karay nga rikupan na suro sungke mialun na tuwan tanani sungke ammo na ni chini morasika-sike botay na maraing apa are na kanapa may na namamaliang nga semmonay tae na iya niya magkanakana iya sallo-sallo ilampana ambangum minay tuwan taang kana apa nakana karay ngarikupan nakana mo tuguaya
tay na tudong kanan na karaele baki na surosungke alun tanas sanging kasit na chini iya minjo na mamaliyam mo tamakana kana nakana mo tuwan tanay ko buntuli karay ngari kupanay misuro abatuy nay nakana mo suro ambang ungituan tanakana mo nay ko buntuli karay ngari kupan siyaga antaw yaiya le bakinaom mi karay nga siyagang karak-karay nga senri ko pambatoy na niya minachinituan ta ilalan riyalo nga ang unjuro kikalin na singara mamorupan na sarro kabuyo-buyo. Tet nga semipap mait na tawa ang chiniki kabarak kakan na tuwan tanaka na mokaray ngari kupang anneninanro nariyan la taala rampe mairipat rasa ngari kupang ikatte tominakelai Allah Ta'ala siyagan nabiya amparuru ikamatean na anrong gurun tanaka na motugoaya anne ikambe atannaya karay ngarimang kasara kikapanra kang ipun nata kipabatua anray maya natuan tanaka na mo karay ngari kupang ikaw jantunuero ang kapanra kang inutu batu jamae ikatte mamo sengkania memang mian rin niripat rasangan tanaero musiba itu goaya nama singapa saniasa mo ewangan pak bundukan na pimbali-bali namambangum mo na ituan taang mempo nanakana tuan taang ngapay anto nanususay nga sengkalen nunuero kam mamabun iya ku kanabaji nan romakam manuera nga andra itu goaya rimang kasarak kanarapi mi ero na Allah Ta'ala angonjo kibutaya rigoa nakana mo karay ngari kupang ante kam makalebat nakairo kangi Allah Ta'ala anrin nikit ni tarawang narampe mayan rin ni kamaya tompa pole ni karanuan durutong ibut tapat rasangan tanakana mo tuwan tapun nakama antukanan nu apa anne alle sambe kaleng kuna pasare ammi pasali na napasare ammi pasali na addak kikaribilan-bilan na nanupanggentungan pagkali siyagang kulambugan na pitalungan lolampa kunang panusungke napunagan na mo talungan lolampa kunanusungke niya maantu ilalan na niya no paruru no yetnet no sambayang ile bakiyaka na tuwan ta ilam mi pole simombala mituguaya taluwallo ilam pana tuwan tanakana mo karay ngari kupan sungke mi kolambu na tuwan tagan na mitalungallo na nisungke mo nakakuwasan na Allah Ta'ala siyagan suro na niya mi ilalan tuwan taang unjuru kikalen na singarap mamorupan na nani paruru mo ni papare kambulekan na alle ang asara na talibak ka pa namambangum mo tuwan taakilon na ka namate ne minnelino anatulima parantala tulino anamo teramo allo patlapasang nani paruro mo bulekan na tuwan talip bakini tarawang amaliyam ni mange tu mangiya at tarawang kamaminyo kaawalian na tuwan tasyagang kasopian na
Naniyak kuburu nabattu ilau riselon ribanten rikupan siagaan rimangka syara rigoa. Jari apa kuburu na tuan tasang kamma siapa are sallo na si mombarat tuguaya na batu muan rai rimangka sarat rilabu angari kampom beru nanai motuguaya apa uri karai ngalan rinia namo maya na tuan ta. Nasusa mo tuguaya naun rikampom beru mangi angal lay maya natuan taniran nai rigo anai riballa lumpuwa. Nakana mo karay nga sungkay na kuchinisay kasalamakan na nanisungke mo nakukuwasan na Allah Ta'ala rasibutta kasikibo ilalan riyallongan itong komipole. Sallo ini sungke pole sanginggit nising ilalan rial lunga nakana mo karay nga allesay mae mangkok kebo nakingal lebarakka ni kamasiyan to lalo kisikam maanginu ngay nasaba baraka na to salama karilino riyaera. Pajinani sare nga semusikam makarak-karay nga anginong isallo-sallo ini tongko mi pole ni sungke pole sanging angin sing ilalan rialungan ni tongko mi pole ni sungke pole sanging pepe. Mitongko mi pole sallo ini sungkay pole nakakuwasan na Allah Ta'ala siyagang kaawalian na tuwanta siyagang kasopian naniya mituwanta ilalan riallo nga ang unjuro kikalin na singara mamorupan na. Sedre tasabe na kangkan rili makanan na sedre na sigara riulun na niya todon surat-surat tadong ko risadrin na ruwa sedre kita tareka sedre salawas suku. Na alle mikaray nga salawas suku kasiyagan tasabe anatarawan. Si pamanakan na tawatawan si pamanakan si kam makarak-karay nga anyo tasabiya. Le baki nilang ngirip misatran na tuwanta angka naganap patalungan lo ng panatarawa nga punairok ko anchini kikakuwasan na Allah Ta'ala siyagan na biya. Runtungi aku lambu siagam pakkalit nanu sarea antama mae baine ni suro mi antama bainen na tonji anjo ni pilaria rewasa lampana kalaut ributta paralluwa. Iya minjo salam anak burak neniarem Muhammad Maulana. Iya minjo salang ang anak kang itu menangari tampana. Tanila bu iya mi kanakanan na tuwal lawai ta iya mi karain ribokoan na anak cucun na marapi kibari basagan na narapi kibari basagan na mo talungal no ilalan rikulambu na tuwan taambang uminay nakalibang nga amo karay nga anchi ni kisingara na balaka na mange mo karay nga ero ansung kay kulambu na tuwan ta. Niya mi bainen na tuwan taas sulo may singara mamorupan na ni chini mange mi karay nga ansung kay kulambu na tuwan ta na mange mo na bau ubun na nanaka na otu salama kapamupura nga trilino riyahera. Le baki aset rengasem mi karak-karay nga na ni paruru mo ni paparikam bulekan na alean na rapi asara na talibak kabulekan na tuwan ta.
Nambangum mo tuwan taas suleng kanake longang kana tutuko emporilino jekne malantan rilino natae nasandakan na iya mina mammo tere mo allo wa allo pat lapasan ni paruru mituan tani jekne le bakini jekne ni roko mile bakini sambayang inampani bule mangeri pakuburangan yatomi jangan-jangan garudaya Alalang imayat na tuwan taale ang batu mangeri kuburu nanitan romi bulekan na tuwan tasanging anak karaing ambimbing inaun rikali bunga kali hari bontoala ribangken na Nani panaum mori kali bunga iya ni padongko mayat na tuwan taniya mo singarakam matarawe andra kaki mayat na tuwan ta kira-kira sitang ngajan salona tak lapas aki singarakatay na tomi mayat na tuwan ta care-care mami namanro namarro mo karay nga pada-pada nga sentugoaya Kamatodon rapan-rapan na tau bundu kasabat ranu na tugoayale bakini tambungi alang ngere mitau wasa raangka na o ikaw sikam majari-jari na tu salama ka tani tarimay kahajian no pun nanaik ko haji pasangalin na pun natinja sabat tu salama ka angirang sengi pahajian na sabat tu salama ka angirang sengi pahajian na sanggin na pamanakan na rigoa kamaminne kanakanan na riwaya na tuwan ta salama karilino riahera Nasikama iya taun iya ka alang ngiriki anne baca-bacan na riwayat na tuwan ta salama ka nakipatapa lalori atin taranasare kisi ngara Allah ta'ala siagan di nabi tabarakka pangamasean na siagam barakat na tuwan ta salama ka sikama min riwayat na tuwan ta nani pamange po le angkana iamin nenanakana tuwanta ikaw anak cucungku ambal laki ay annelon tarak kajariangku tea lalo ko pare bawang-bawang itea tong ko papiase ngiri tumunapika Kabaling kui antu iya iyan na ambal laki na napatapa matnas sa inakke ampapalat doang ang ina iya iyan na mo tampatapa kibilay ripang amaseyan na Allah Ta'ala siyagan rinabiya. Kamatodon na kanatuan taan tuni kanaya tapa anrong gurun na ipangasenga nga empoan na imamallaka empoan na tong imapakajay mapakaiyaya na iya ni kanaya mapakaiya ang asengay napasuro ang Allah Ta'ala napapisang ka nga nabiya sallallahu alaihi wasallam nanagaw kang impuan ni kanaya gaw manyero ka na rikarain na nanabalaki na mamallaka na manggaw kang iya mintuni ka na mapakaiya ni kanaya tau matapa na mamalla manggaw kampang amaseyang nakanatuan tariba rigoa inakke mon necini inakke mo allera pangkucini minakke pangamasean nakaraeng ku kasopian tommi pangain narinakke na kuranuan nakamaseang ku napakacini kimatte nena kunisare empo amma mallaka kumatappa
kumapakai yari pangapetain nakaraeng ku iya minaku pang pasangan ritawa mamalalo ko numatapat numapakai anun ranuan ri pangapetain nakaraeng numanggaukan numanagala riempo anna iman nu takalapakang kai atalomolomo sikali-kali ay iman nurilino na narapik ka kato ampak mai no takuli amini balay ang amay nanitallasi pasangalin nasalan riyahira ridalekan nakadiyarap bunjalil iya tomi kalibakan na panggau kangalan riyapak nasa namoempuan nasikamaatan na Allah Ta'ala kamamin yonu tiyak lalo pasayu manggau kampasuruan na Allah Ta'ala nanu jarre kisariat na Rasulullahi barang kamay apana nakamasiyang korilino tulusuk mangeryahera kamamin bicaran na sila na tuwan pasalama karigo aniyare nga sa Yusuf taja kalawati yakat dasallahu sirruhu bicaran na tu salama karilino riyahira nani padongko ilalam bahasa Arab nani palemba mangeri bahasa mangkasara di 10 bulang haji ya nanakana androng gurun taniyari nga Abdul Qadir Jailani o Yusufu nepun napangamasiya nga rikaw na iya lapalan na ilalang irikita niyari nga rikita niyari nga munajatil ardi na iya angas nga rikaw inagkepa ang pakaasa ko na antuni kana ya pak mahit poko na inyawa ya apa jipun namanya reyang kori karain nunu mandalikan rigau ero no apa sita galangi pakkaleanu pun namanya reyang kori karain nunu mandalikan rigau ero no apa sita galangi pakkalean nuna nu tapakkorang iya mi anne ang kanakanay amono namo tarawanay nga semitau waribala lompo anaka namo karain rituan rapang oh sehiya anak na tuwan ta kami nantoa oh sehiya kere anak na tuwan ta kami nantoa nakana mo tuwan rapang iya minne sombang kudain takaresita banakana mo karaing anak kere na anne nakana mo ituan rapang sombang ku anak nakaraing aribanteng na anrongan nakana mo karaing iya anne iya nakana mo tuan rapang iya minne anak nagalaran ribanten na anrongang iya midaen taji makaren na pada persiko 2 amma na iya minjonika na putri se di Jeddah anak na tuan se Hanapi
Nakana mo karay nga ane iya, nakana mo tuwan rapang iya minne tumalumpo ari. Siantang ya. Iya minne tumalumpo ari siantan na anrongan nakana mo karay nga ane iya, nakana mo tuwan rapang iya minne dain tapuang amang. Anak na Imam Syafi'i ri Masjidil Haram ri Makkah na anrongan nakana mo karay nga ane iya, nakana mo tuwan rapang iya minne anak nakarain ribanten sultang agen tirtayasa. Ratu bagus mato adain tariunti, asiagan ratu bagus malolo dain tari lempong. Nakana mo karaing ane iya, nakana mo tuan rapang iya minne anak na sultang indar kabir iya mi baturi Rasulullah. Iya minikana Muhammad Muhtajib Ibnu Yusuf putri Sultan Giri dengan nama Hapila. Nakana mo karay nga iya minne paling anak na tuwan ta kami ng karain nakana. Kana mama ko ituwang ngancet dain landri kasayekan na ni kana ituwang kamalayuan na naance landri kamang kasarakan na ni kana idaing. Siapa itu? Muhtaj Ibnu Yusuf. Muhtaj. Muhtaj itu kajat. Muhtaj, ya Muhtaj. Ibnu Yusuf ya. Sultan Giri. Iya miyam mantam miri karay ngarigo watuan taan cet dain ni baini amiri karay ngatuan taan cet dain na anak mo tuan tadaing agorigo wa ni pak baini amiri karay ngatuan taan cet daing uru na baini yang akarain tatak binjai. Le baki matay karain tatak binjay na bayne ang iseng karain tarilang lo mana mi mate tong iyana ana ama na. Le bagi na bayne ang iseng kamanakan kalen na tumen ang aribut taya anak nakarain tari karunrun ni kanadain tadain ni sanga iyami ang anak kang ituan tadain nga go. Le baki matay dain tadain ni sanga mangemiri ain na bayne ang anak na ama. Dombeng iyami anjo ang anak kang ituan taribeba siaga anday matalli le baki ilam ituan taan chet daing. Batu mitugawaya ang ale ang irang iyan tama drigo anakasarruan nabara lompuan anarapik kalabusan nakalompuan na Allah ta'ala lapara bombanga. Niram miyanta marigo abattu yanta maniram minai riballa lompo ale bakini paruru ni jekne ditujun na pajekne katuan pajekne kangatuan taan ced daeng asulu ngasem misikam makarakarae ngam pacini kangi pakuburang. Anjo katay na asaban lan nasa mimasing apatung kulot rine sanga na kere mimay.
Nanakana keremi ini pangiki yang kalibon tuan taancet daing katai namo asaban nasi kali-kalin na adunduna unluarak mamina cini. Nakana mo karay nga ngasing keke milinta iya mina na keke mo tuguaya. Le bakini ramya sulut tuan ta ance daen ni tarawan le bakiyam maliyam mitawa masimang iriballa nasikam maminyo kanakanan na tuan ta ance daeng. Hindulah. Panding aku. Sikam maminyo caritan nari riwayat na tuan tasalama kanani bacari alun na juma kari jalan swadaya lima sungguh minasan yaring adani aldaeng ngopo. Na pilangeri sikam makoluaraga na iya mintu nurubiya daeng kanan siagadang marahuma daeng calla siagang riana nangaseng uru-uru na wahyu ni nurdani dae simba siagadang Ahmad nurdani daeng tika siagang aulian di nurdani daeng nyonri siagaan Nurul Hasana Nurodani Daesakin terima kasih.